Zdravo! Danas vas želim dati 4 predviđanja za dan ičinal i 2 ičina. I za dan za haliko. Naš prvi žet ko mislim da ke pobediži ti predviđa se u 2 ičinal. A mislim da rušić ispozdi probam vrati, tako vižlem da še žeti svo smješto. Mislim da ste ošito, mislim da si goriče, ošpitiše, žurariduše i 2 ičina. A tako melim da oškvi hrvatskoj hopla, mislim da skušale irnizmirana, mislim da še slaven belupo odvati kup. Drugo sa slaven belupo, za koga mislim da še se korvižate še Europu. Mislim da že hadušk prveneld je novo pravilno važeden. Za kogo mislim da še kallive šrata, še kavelik še lige prvaka / oživite vaničina. Mislim da že to vrlo ošita Dinamo Zagreb. Ošito vaničina. Nadam se da ste oživila u ovo novoj vršti videa na kanalu. Pa hvala. Doviđenja.